non ko hasi kon fulɓe Fuuta ɓen hay fini fi culture on kono mais kala tawɗo vraiment no tambiti culture on modi o fulɓe Fuuta ɓe wallito par ce que hande o télé ɗo min e hoore am mi jooɗoto ka Suudan hara miɗo suivre mo donc no woodi pays ji buyɗi andanɗa Afrique ɗo sifa ɗum ɗo ala donc hara miɗo tori fans ɓe yoɓe townu fi Jama TV Jama on kadi sutena wallito bermo ɓe ko wiyaka yonti wallir mbuuɗi mais intérêt on ko si tawi wallama poussede townama andi si goɗɗo townama o wawa yahude oto wanga si nga gaari nga sarrama karbira nga waɗama ko waɗante kon fof chauffeur on naatare nga yanta hoore magga si chauffeur naati passage heɓaki donc o yaata donc ara miɗo tori guine yimɓe ɓen kala kaɓe wawi wonirde hay min mi pormeti Jama on inchallah mi waɗa e morceau fi Jama TV merci beaucoup inchallah ɗum ko fi jentotoɓe ɓen fof si Allah jaaɓi inchallah mi innata noon ko janggo sina ɗum ɓenna e hoore ya feni donc kono mais un jour viendra inchallah mi waɗay si Allah jaaɓi nani merci beaucoup eyyi koye goto acca merci beaucoup Boubacar Horéa merci Mamadou Binta kadi kanko mo kay studio ga merci aussi à jentinoɓe fof darunoɓe fof daruɓe ka page Facebook Jama TV ɓen fof kadi salminama daruɓe kadi ka télévision ka Salomon salminama noddunoɓe ɓen kadi voilà mi waɗanaɓe morceau waynoto voilà mi waynoto après waɗanaɓe morceau ala tigui tigui on eñe lendi 14h 15h avec Tické Bella émission Hoten Fouta onon e Boubacar Horéa onon e Boubacar Horéa dernier partie acca ka waynodirgol bisimilla What do you do?